Ukoliko želite da očuvate identitet jedne nacije, vi vašu decu učite istoriji i geografiji. A ukoliko nastojite da očuvate biološku osnovu nacije, vi kao država morate da osnujete strategijsko telo koje će se baviti pronatalitetnim merama politike. I upravo na današnjem sastanku sa gospođom Milkom Milovanović-Milić, državnom sekretarkom u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiji, ja sam shvatio da ovo ministarstvo teži da donese takve mere pronatalitetne politike koje se neće zasnivati na mandatu jedne vlade ili se baviti mandatom jedne jedinice lokalne samouprave, već će nastojati da donose takve mere koje će se odnositi na period narednih 20 i 30 godina i moji saradnici i ja smo apsolutno uvereni da će ove mere doprineti da se u Srbiji rađa što je moguće više dece. Mi smo razgovarali o primerima dobre prakse u drugim gradovima i opštinama u Srbiji, ali smo želeli i da gospođi Milovanović prikažemo one mere koje je grad Kraljevo usvojio u prethodnih nekoliko godina. Pohvalili smo i saradnju sa nekadašnjim ministarstvom bez portfelja zaduženim za demografiju i populacionu politiku, gde smo tokom 2018. i 2019. godine dobili finansijska sredstva kao pomoć za 25 porodica, za 25 majki koji žive na selu i bave se poljoprivredom i uz pomoć tih sredstava oni su kupili različite mašine i alate koje doprinose da njihove porodice ostanu da žive na selu i da njihova deca imaju finansijske uslove za taj opstanak. Govorili smo i o tome da je grad Kraljevo u prethodne 2 decenije ostao bez velikog broja radnika, da su prestali da postoje i Magnohrom, i Fabrika vagona, i Kablar, i Jasen, da je bez posla ostalo 16.700 radnika i da danas konačno te porodice, mladi ljudi, dobiju priliku da rade u svom gradu, da njemu ostanu da žive. Tako da smo sa novim kraljevačkim firmama, sa Leonijem i taj grupom razgovarali o mogućnosti otvaranja vrtića za decu njihovih radnika. I upravo u taj grupi biće otvoren vrtić, a grad Kraljevo će pomoći tako što će obezbediti sredstva u iznosu od 80% troškova za održavanje tog prostora i za ishranu dece koje će pohađati ove vrtiće. Dakle, majka dolazi na posao, sa sobom vodi dete, njeno dete ostaje u vrtiću dok ona radi, ona ga može obići u vreme pauze, a na kraju kad završi sa svojim poslom, ona se sa detetom vraća kući. Na taj način mi smanjujemo liste čekanja, zapošljavamo medicinske sestre vaspitače u ovim vrtićima, a interes i za zajednicu i za ove porodice je očit.